Mana o no te me tia I maori e mato te mana me o tuku wa te hipai prohia. Ere me o hie o tia e wa tai me togo mana te whari e mato na mato e o. Tau e o wara no te tato rautu. E riro no te whahotur atoa no te mea te hipai rohe te mana ne nehe praue e tupu ahua ti te mu imi atua hau atua mi tamato e raweira. I hapa e rima inoa hare o te waa. Hare I te temu ohe pari ta e to te mitia. Ia ora o rois whātupu e tramu tapro epa. Me te me o tu iro atu ai e roe. I tau hae rā mai te o tu e mato I whaamaura I te e pu ine. I mahina ne. Te rima I mata mo e mahina ne. To mato ti e awharo ono e praue. E te wera ta tato mu tapro epa. I e hapea pea. E wātu ia tata e me e hamai teri e tāna e hamai teri. Ai te tau kukura, te whia hoono te tui proproi tarato muho ani han eme. No te tau kukuru, no te topara aita. Ia I tui to te whia hoo, no ame hoa te whawha, whatam ai tutua whare. Te rima I, hoi ohi pa mai te irotra. I hata tui te aturi e, te rima I, e ia, e te paimoni. O ia, ti tō e rima, e tia oi te here ato I ate han eme te tau e whare. Tra, whanon hara o te rima I. Mit me ai tāra, tau ai nauni no ai hare tiu ai me. Hei, arwhatu pa I o rāna, hana eme ki tāta. Peu trana tātou, arwha tātou I to tātou nu hana eme. Matu ene to tātou na aro manu atu. Turi a tra ia, me o ova te hipa rima I. Depuis longtemps que je suis restée ici, ça fait troisième maison, quatrième maison artisanat maintenant. Mais je vois que, maintenant, je suis contente. Mais le problème maintenant, comme Betty est décédée, elle tient ce projet. Elle tient vraiment la bonne venue. Il faut améliorer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses de l'activité. Mais ça, moi, elle n'est plus là. Je suis de partie le modèle.